Bos días a todos, amigos, dende o meu recuncho de Trevinca. Nestes días din por finalizada a lectura dos traballos dos meus colegas que participamos no número 19 da nosa revista Nós, a xente do redor. Pero esta fría mañá de decembro, o meu amigo Suso Talento envíame esta lembranza do Nadal no rural, que de seguida vou pasar a poñerlle voz. Que tristura! Que tristura nos chega con esta noite de Nadal. Que tristura nos queda por aqueles que non están. Que tristura nas estrelas non ven xente no fogar. Que tristura nas aldeas se os fillos non retornar. Que tristura é encontrar o que queda na soidade, vellas casas esquecidas, pequenas aldeas sen nadie. Aldea esquecida queda, sen vellos, sen os rapaces, e portas pechadas están, non queda can que ladre, nin porta a que chamar. Grazas, Suso,